na ala angi maina kwata ivuso yako lika musini wa ilovi indi nimesa kwitha maitwa yesia miatianio nza wa musi wa ilovi kuvikia ona kunena na ati mo nitukuelesya Mauvoo asukati wa angi alatwetha twakumbanisya muthenyani wa umuthi ni ndatwambe kuona amwe kati wa alatu manengete uito alatukumbanisye ni vamwe na Raila Odinga ni watangaza miatianio kila wa kwambililia kuliana na utongoi wa President Ruto. President Ruto kuvuthise miatianio ya Azimio aiweta Kenya ni nthi itongoiwe ni miao. Munini wa President Rigathi Gachagua ni wasya Kenya ni ya asya bilioni ili nundu wa miatianio ya Azimio. Na amwe ma ene nthi makuwe ni kuweta miatianio ya Azimio ta ikuvalania ukwati. Vilingi wa Mauvoo ni na udhoja ni umanyithie ni tawa ERASTUS kithuku NZOMO na ke Teresia mwende aliula Mauvoo akwanzia ya meko tunenani kwisela ile itatu kenda imwe itano na ambayo tumani mukuve batendevi na ndeni wa mitandao itu ya mekumukanilie ndavye watetosi ya mutenyani wa umundi no kwatamba umaondo alamethe wa matwaiwa na wona matwaisye undu mana wetete undu ni mana wetete kana ni matonya ona kukinya ikinya nginya state house indi kiuki nethiwa kiyikika mawoni maku yulwa Mauvoo asumuno asuma miatianio ningoma soma tumatumani mukuve uyambia na Ndeto TV na tuyambia ni kana ngwatanio ya Azimio wani Kenya ni atwaisya miatianio musini wa ilovi otondu inawetete atio ndongo isya ngwatanio itongwe ni Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua maina kwata ivuso ya kuvika katikati wa musi wa ilovi etina wa muvisa mavolisi kumasi ya masani makwacha ni kukusi wenduthi na vala volisi mavalani liye ate ba Azimio na alame atwaisya miatianio kwa kumekesya nzeve ya kuitisha metho yono yovo Raila na anyanya ni mesi ukwata ivuso ya kunena na ateimo na vala Raila watangasa kana makatwaisya maandamano kila wa kwambelelia kusukumia serikali ya President William Ruto kuthesya ngalama ya mikalile vamwe na kumatungia kila meweta ta usindi wo ula wangeiwe na inde Benjamin Mwaka maikoni livoti esu ni kuvya o metuki na aitwevu ya tio maondoni asu ma miatianio ni kana kumana na miatianio ila ya atwaiwe ni ngwatanio ya Azimio wani Kenya musini wa ilovi na kutongwe ni Raila Odinga. President William Ruto ni waumania maandamano asu haiweta kana Kenya ni nthi itongwe ni miao na kila mundu nonginya amiati Ruto ni waweta kana tuitania uthasyo wa aki ila inenganitwe kikatiba nonginya tukaikithia tuikulikilela aki sia Kenya ala angi Lina Musangi no atumbanisya ile vote. Honorable Shadrack John Mose, being called upon to exercise the functions of Solicitor General, do swear that Kavindani kandi ya Kenya kusia miatianio ngalekumbingi Musumba William Ruto ni waendea kuthingilila kananda itikilande ya Kenya itoa mwelekeo weute na meyao. We observe what the Constitution provides for us, ensuring that we protect the rights of everybody. And as we enjoy our rights as individuals, we must be careful also to ensure that we don't trample on the rights of others. And the cardinal principle is that as a country that believes in the rule of law, there is no greater or lesser person. None of us is above the law. The president is not above the law. And so is every other citizen. So each one of us must, as of a constitution imperative, respect the Constitution, operate within the Constitution, enjoy our rights within the Constitution, and ensure that we don't trample on the rights of others. Musumbe nene State House Kavindani kaletwa isiseso ya kuidhu kithito kwa Solicitor General Shadrack Mose. I am confident that you have the requisite experience, understanding, and knowledge to support
and provide leadership in the office of the Attorney General as the administrative head of that office. Having served in other capacities and having worked as a lawyer and a public servant as a member of parliament, I'm confident that you are adequately prepared. Ruto ni waweta kana ina moikio kana ungua utongo iwa Shadrack. Dhinoeka kwa hata mwelekeo ula wa ile maondo makoneti ya usili. I am very sure that you will find an in-tray that is full because at the moment we are engaged in preparing legislation for many of the programs that we have. We have cleared quite a number of legislation through cabinet. We have others in various stages of formulation, others undergoing public participation, and all other facets and all other stages of legislation, of regulations, of statutes. I will want you to pay particular attention to legislation that will ensure that we create an environment for ease of doing business in Kenya, because the future of development in any nation is directly related to how much investment we can attract into the country. Watauni wangala kuweta kana serikali ini ikasita kuikidhe kana wekezaji manzi sianzani mekone na viasala vake nikidhitoni kia kuikidhe kana nzinoni ya ulanga siku siya kuvoya mbesa nzi sianza. The overall policy of the government of Kenya is to borrow less and invest more. So we will be looking at opportunities to make Kenya an attractive destination for investment, and therefore the right legal framework and legislative framework must be in place for investors to develop the necessary confidence to invest in our country. It is necessary for us to attract foreign direct investment. It is also necessary for us to provide a framework where investors can trust us with their investment because they know that the legal regime, the constitutional framework, guarantees the safety, security of their investment and also a fair return on their investment. Contents of any business, proceedings or a document of the cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Solicitor General. Good report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Ni muvea Musangi naende tuyikwama maondoni myakonia miateanio ino ya azimio ni kana munini wa President Rigathi Gachagua ni waweta kana serikali ni ya asia kimanza cha silingi bakuve bilioni ile kumana na maandamano alama atuwe muthenyani wa umundi ni ngali kwa uvinga ni ya azimio One Kenya ainene accountini ya Mombasa. Gachagua ni wenda azimio kwekana na miateanio hii kwa kila ukuweta kana ni kutunga ukwati wande ya Kenya na itina ovamuna kuvalucha utandithia na valavia sala mbingi katikati wa musi wa ilovi na kuonge itana vingu wa kumana na miateanio hii ya azimio. Angelina Mose nilipota witu kuma Mombasa. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wawetakana viasala mbingi katikati wa musi wa ilovi na vikia kuvingu wa nikumana na wia wa maandamano avala wawetakana serikali ni avikia kwasi vakuve silingi bilioni ile na ila siedhi wasia kwa atikana muthenyani wa umundi kwa ilia ukwati wa nthi ya Kenya. Quite a number of business people in the Central Business District in Nairobi did not open their shops and businesses, arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs, and food, and Azimio people were threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. Nikumana na kivala munini wa Musumbi wa mienda azimio kutisia maandamano kwa kila kuwatakana tiwelu na nema kuvikia kutunga ukwati wa nthi ya Kenya na itina na ulawi unaambia kusiokea tatene. We want to urge these people to consider the chaos, the mayhem,
the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery, and we were getting a lot of affirmation from international financial players and no other partners. But the events that are being organized by the opposition is not good for business, it's not good for the economy. Ona uyovo, Rigathi ni wa mwenda Raila Odinga eke kutumia NND nai kutoa isia maandamano aiweta kana ni walite idhi wa Mustali ni wambe na siana siake na musi wake ndini wa maandamano Ona uyovo ni waweta kana serikali ni yumisi mwamulo ku Inspector General wa Polisi Jafeth Koome kuikithia kana vaye NND unaomiwa kana kutiwa ni thayo ni kumana na maandamano asu. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District. No life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. We have a responsible government in office who have a constitutional duty to protect life and property. Ingini wamenda NND kuliana ni meachionyo ya Raila Odinga aiweta kana nthi ya Kenya ni tonya kukwata wasio munene ni kumana na wanangiko wa mali. So we urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property, because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. Uwa kakavindani kale Rigathi ya vikite va kauntini ya Mombasa kuvokea ngano tani ngili miongo 25 kuma nthi ya Ukraine ovamo na mwetani ngili 13 kuma America unguwa wala nyoa World Food Program na wala wiutethi kuinthi ya Kenya. Ngili vote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ni muvea anji na inde tui kwamba ovu miatiano ni inonekana kauntini ya Makueni aingima NND alamatane ya konia na maandamano indi maende ya na maundu mo tavau tene ni matula muti itambia yi na ila ya tuongweni ndongo ya ngwatanyo ya Azimio wa Kenya Raila Odinga maiweta kana mwoloto wake ta utamba icha ukwati wa NND ma Kenya ono uyovo amwema ate ma Azimio kauntini iyi ni menda serikali kwethukisya kiyo cha ngwatanyo ya Azimio maiweta takio tethese ya the siangalama ya mikalile. Kennedy Molinge livota witu kuma Kibwezi Makueni. Niki sasa ni cha vulisi kila kisokono wa Kibwezi kauntini ya Makueni valama ofisa mavulisi kisasa ni kima endeana uya wota vautene. Matena kivolona kimwecha kuvala nyene nthi matoesi ya maandamano kisioni kika na kisiona kiva kauntini ya Makueni. Ufadhokolo na kilacha kuhusiwa kauntini ya Nairobi na ilasi ya Nyanza cha maandamano nthi kauntini ya Makueni mayende na maondo moma kawaida. Vama ni walame umeto dhiyo mwone mkuve maisio kithia maskulu kwa Mauvoo hamwe maenende maitula mote Odinga. Kwa kutongo esi ya maandamano alama sukumia kuvingwa kwa mawe maingi maiweta kita kiyo kuna ukwati huandhi ya Kenya. Maandamano aya ni mundu ukuima nthi onene umunthi ketha Raila ni witiwe ni Ruto makaketha ni amunenga adherence kana amuya niwe munene ba umunthi onane ne maitu akalonzo amusioka amatha wa Karua asumotinde mamumite tina baingila bandu monekela wo withia ene webwe yake kwa woni mundu ukuima nthi onene nde umanthia NND. Raila uwe mwene no wanangi uchumi wa Kenya ena Uhuru wa Kenyatta kwa utwe mukulia Raila ambonenge Ruto mwana ebinda ya kwambia mwaka omu nikaenda ete maandamano. NND ama iweta Odinga na serikali muvitu wa Uhuru Kenyatta tamama na uneyengo kwamba takwanga lama mekale lama ende kuteta yolowa yo oyu na tauseleke munene kwa kikwitha ende kusukumanga lama kuthiwa ni serikali wa President William Ruto hilathi na mitha ndatu yo ofisini maiwete vinda yuta ikuvi kwa otongo yu na wiva kutongo ya ngalama mekale munoti na ukwati wa nthi ya Kenya kwitha na mukuniki kwa vanene timutu wongele kile ila Uhuru wa Kenyatta na Raila makeranise mutu onuma 230 shillings maanele na miongo etatu oyu mutu we maana ele na miongo eli oyu nizani we paake bwezi pe mutu wa shilingi ana miongo 8 ugwetwa tajiri na ndu ne omewe ya na ithi twende eneza
na twende no boya ngai witu atuesie mbua toyegwa ngewa ya maandamano makuwe ni tikwenda ngewa ya maandamano valona uyo vomo mate imangwatano ya Azimio okamenda President William Ruto kwithukisya kio cha Odinga na kwitikilia onena nya waondoa kwa tuwa nthi ya Kenya hutona kwa ilwa maandamano asune tuongete mukono ugitete kwithia be andu ala tutumie mathi kuandamana kuja ilobi na oyu ine tukwithia twende na kwibanga kwithia twailite ni kuandamana ni mathezi mekatete tukote kuna kila tukuna twende na mbere maandamano ni nziemwe ya mundu kwitia kila chake ukupato Raila ena Kalonzo na Martha Karua twiti na wenu maandamano methie kumilela oyu na kuendea mpaka serikali imanekana andu ma Kenya mena thina mwingi nthini wa maandamano a Odinga ula wasio kunenanisia na ene nthi mukawani wa Serena hona ingi kusiwa ailika kutoa isemia tieneo katikati wa musi wa Ilovi aweta maandamano ta ama katwa iwa kila wa kwambililia Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Tusioke vaukeni wa minugelelia kana maandamano makatwa iwa kila wa kwambililia nenge wela tuminengete wito na mwandiki wito wa Mauvoo kuma Ilovi Benjamin Mwaka ula watinda athiukite Ilovi ainywa teargas niwe somina yeli voti na yino watumba nisiangwatanio ya Azimio wani Kenya ni atwa isemia atenio musini wa Ilovi otondu inawetete atio ndongo isiangwatanio itongweni Raila Odinga Kalonzo Musyoka na Martha Karua kati wa angi maina akwata ivuso ya kuvika katikati wa musi wa Ilovi itina wa movisa ma volisi kumasi ya masani ma kwachani ni kukusi wenduthi vala volisi mavalani li ate ma Azimio na alame atwa isemia atenio kwa kumekesya nzeve ya kweticha medho ono weovo ni kana Raila na anyanya ni mesa kukwata ivuso ya kunena na ate imo na vala watangasa kana makatwa isya maandamano kila wakwambelelia kusikumia serikali ya President William Ruto kuthesya ngalama ya mikalile vamwe na kumatungea kila meweta ta usindi wo ula wangewe Mwaka. Kiutani cha uteti wole kwe omonde ni chavuila va musini wa Ilovi ndongo yole Raila Odinga aitwa miatenio yake mitani isili kamukunji rwaraka madhare na kundukonge kauta kunenanya na enenthi kukonya kila meweta tamavati wo sindi wa kivila cho sumbe kula nimbetu kwisila ungai wa kura. Raila Odinga nuoza mwana o kuthingilila nongi na serikali ya oyu ithesye ngalama ya mikalile ondo mwana mathoa mamba maleu oingi thiungamia isesela yende ya kunyuva nzama impya ya kuungamia unyuvani ya IEBC. Tutaendelea mpaka tufike kule tunaelekea, mpaka bei ya unga irudi chini, mpaka bei ya mafuta irudi chini, bei ya stima irudi chini, bei ya chakula irudi chini, alafu baadaye tupate haki yetu ya uchaguzi. Raila anavangite mwambi wa miatenio withwa katika twa musi wa Ilovi numbani ya mumbanio ya KICC atio kiki nania maufisa ma volisi mengono kila kona ya nzia cionthe nene ila ilikite katika twa musi munene wa Ilovi naona itina wa ndongo inza kuhesya ulei kutata kusukumisya hinengo mwana wa miatenio ya mbie KICC kini kikimiengota maufisa ma volisi maimakuthwa atetia vamwe na ate alamethiwa meina wendi wa kutata kulika na kutwaisya mbombano sioleike ICC na nitwisi kana ni menda utukwata na menda utukwata mana nundu bai ikosona yimwe tuneka na bai mwe ono mwe tunatula nundu twatie haki ila itunengetwe nthini wa katiba kaitu ka Kenya kutwenda kwasia ni makwata andu maitu matailo makwata ni masio kama lichakau nthini wa mikutano yitu ila tukabika state house yo tukaeka na tukabika state house tumekishwa kana nitwethukiwa na mawendi ara tunenganite mekwe maisha makuthea twende ona thai miaka 5 tutie twamekishwa kana maisha mathe ya mwene nthiro ya kawaida ni watu utetea na ela tuiko tuyasio silikali nomba kamwikalenthi mukwatianie na mutwethukise ta opposition na ekaia cia mugie sai kalamthi na itu nondu te onaitu te wakilishite o enenthi
na nomba kamwikale nthi na atongo imaitu alane Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Martha Karua nikenda tukwatianie undu musonja nthi nundu mumitwaite na ipyu ni itina wa cha KICC kulekwania vala Raila Odinga na atongo ya nene mangwatanio Azimio ta Stephen Kalonzo Musyoka na mwandu Martha Karua alamyombanite mukawani umwe munene wa vamusini Ilovi matuyesila kwiyumilia na kuthimana vina na mofisa Moses imetane kauta Ilovi mauza mavolisi maiki mangalisia ateti na nzeve bamwana kiu cha kuchametho NZOMO kawa Serena valamyombanite Raila nwaweta uno mwambio na miatianio ila yukite ya kilo kwambililia nongi na avike katikati wa musi wa Ilovi. Leo tulikuwa na maandamano town, lakini jamaa wamepiga tear gas, wameleta polisi kutuzuia sisi, wamevunja katiba na sheria, kwa sababu tulikuwa tumepeana notisi ya kwamba Jumatatu Wakenya wote watakuwa na maandamano ya kiamani. Halo, wameshikwa na uoga, lakini mambo bado. Hiyo ni kionjo. Leo ni kionjo. Tutaendelea. Ukuna munene wa miatianio ine kana maviasala kauta ma NMB katika twamusi munene wa Ilovi umundi maina vingwa atandithia aingi CBD maikisya kungewa miyoyo kele hatetika utamangwatanio ya Azimio ta ndongo ya alanini mbungeni akati Opio Wandahi na ndongo ya alanini mbungeni ya Senate Stuart Mazayo ondumwe na muyumbe wa Malindi Amina Mnyazi kamuna munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako na ulani MCA wa Kalakala Stephen Mwandhi ni amweka tuwatetia lameki wembini kumanwa na kisanga kino. Bwana Ruto analeta askari, anapiga watu wetu, anashika watu wetu, anavunja katiba na sheria. Tutamshtaki kule ICC. Vilingi wa Mauvoo kumava katika wa musimu nene wa Ilovi nitawa Benjamin na mwaka ni muvya muno mwaka na ende ni pole ni simaundu humundi andiki Mauvoo muno Ilovi ni mwakomana na nzeve ya kwitisha methoi kwa mwaka yuenda uthi umwe na wiwasa kasubu na wimbikisya til ni katakwa na indi wanda musesia nienda kwamba kosa uthi umwe kuvina ndaendete uthi umwe niona mawoni maingi maende nundu wa kiu twetha twikwetie Mauvoo asoma miatianio na nienda kusoma mautumani manini uno yasianita wa chala wa toy market ni kulia Kalonzo kekwiva kandaka atandise na Raila vaikendo meso kwata aya utumani ungi ono ya ERASTUS polisi maike kutumia vinya mwingi masese andamani Mauvoo ni Boniface Mutava kolaka dhianioni aya na kiongea sema Mutongo TV Philip Kisuku Mulili Kalawani Raila ni weka nesa kuendesya maandamano na kwasekana makaende ya ngumbau Raila be blessed. Okay, na kemondonge asia asia anduma Azimio mamanye maandamano tiwo usungio makomane na Kenya Kwanza makwate ani metuki ni Samuel Mbuluo engaliko sia kitui na ende na kutuma mautumani kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuviva 10 na uyambia na Ndeto TV ngwetha ndi masoma na mitandao itu ya mekumu kalile na siokedia nithandisisya Facebook na YouTube mwasi atakuwa oyu matukani mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisisya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba
nitwavika Mauvoo Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamoka nenyu mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Mauvoo maende maalukete na iwinda na nzeve kwi Mauvoo ala maitawe ni mawithiululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwawa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Kalibu niende na kumanyithia na indi namba kusoma ngewela yati motumani otwasi tatatu yulu wa Mauvoo alatuambia namo yulu wa miatianio ya azimio Kelly Kioko Vincent ya sia Mutongo TV Kalimbo ni West twivamwe maandamano maina utethio ona umwe kwa mwenende indi mekita kwete asala muno kwa anabiashara na athukumi tafadhali Raila amande nzia ingi kana nzia ingi ya kunena na serikali na ke Joshua Wambua akakuli ati sending police to tear gas Kenyans with no weapon is observing the rule of law. Okay, husegi tokuli ona indi mundu ungi umwe ngaliko ya YouTube Mutongo TV Stock FM official mujoni mutesia ya asara tu miatianyo ya Raila ni mbete ni evinda na indi mautumani maende na kuka ngoma sisi ya otwende na Vilingi Twisonga nambe nikana makundi matema ke serikali alame yako nasiana kumya utethio kwi enendi ni makulia serikali kuvetanga koti ula umasuasi ndo sia kutethia andu ala avinyiye sindu ila siumaande sianza otondo Angelina Mose ukutweleze nikana makundi asia koti uwa vetwa andu ala avinyiye ni meutetheka Enene ava kauntini ya Mombasa kavinda nikala medhi wa maitania chuma cha makundi matema kiserikali mwandiki munene wa makundi kauntini siya Kiswani Habib Hakim ni wakule serikali kumomisi ndivi ya koti kwisi ndu siya kumia utethio na ile kwa mitendi sianza nikana kuitana enendi ala matetonya vaandi ya Kenya. You know, the government has stopped all waiver on donations. They don't give us waiver on duties and taxes on donation. We want the NGO board to join hands with us and we can to go to the government so that the government can at least give some waivers. We have a lot of stuff stuck in Germany, in UK for wheelchairs. We have hospital beds. We have been given a lot. Only last month we brought a whole container. We ended up paying duty. When it reached here, they said the government has suspended any remission on taxes. So ni wawetakana kuma serikali ya mbesia kuivya koti sindu kuma ndi ya UK na Germany yumiyo ya lato munene ni kwa mitendi isu wala enendi ala matetonya maende na kunyamani kukose utethio wa wheelchairs itanda siya sivitali voma na tutolo kuisiana siya A2. The donation we get from abroad comes in a very long range. So we have the disabled. When we buy these Chinese wheelchairs in Kenya, they last for 3 weeks, 3 months maximum. They're gone. The Germans, when we get these wheelchairs from Germany, they're very durable, they're very heavy, they're very good. So that's one aspect. We have hospital beds. We have people who cannot afford to stay in hospital because the bills are very high. So we always give them hospital bed so that they can be taken care of at home. They bring nurses at home or doctors who come to visit them at home.
all that has been given out. We have sanitary pads. This is a very important thing. The girls out in the villages, they miss going to school simply because of they cannot afford to buy sanitary pad. We have a supermarket called Vreve in Germany has allowed to give us sanitary pad that can be supplied to more than 50,000 schools per month. But we cannot bring these things because we have to pay tax. It's very expensive. We cannot afford to do this. Director munene kuma bodi ya kutoa isi ya makundi ava nthi ya Kenya Mutuma Kanata ni wawetakana makundi ane masangi ya shilingi bilioni yana yimwe na miongo monza kuikwatiwa serikali ya Kenya vala athingilila kana ni mailite kukwatwa mbaunika na maende na kumia utelio kui nthi ala matetonya. NGOs alone bring more than 170 billion to the Kenyan economy on annual basis. This is a lot of money. It's more than the money that is brought by the even tourism sector. So there is every reason that we should support the sector in whatever way we can be able to support. We are ready to facilitate the activities, to provide work permits where it's necessary, and to engage on issues that they want support. And tuko tayari kusaidiana. Inge Mutuma ni wathana kuthukuma na kirito kuikithia kana nthi ala matetonya vanthi ya Kenya ni makwata utelio wa kuyana kwisila kula kwi makundi matema kiserikali. Na tunashukuru sana NGOs kutoka Mombasa. Wamefanya kazi mzuri kwa miaka hii yote, wametusaidia sana kwa mambo ya elimu, mambo ya hospitali, kuangalia watoto ambao wameachwa, wale ambao wana wazazi na wajane. Na hii kazi yote wamefanya kwa kujitolea. Wameenda juu chini kutafuta pesa hapa na nje ya nchi ili kuona ya kwamba hii mambo inatendeka. Na tunashukuru sana kama NGO Coordination Board, na tumesema tutafanya chochote kila ambacho kitafanya kazi yao ikuwe rahisi, waweze kupanuka kama organizations. We want to see some of the organizations that have been started here becoming international organizations also and going even outside the country. So we are ready and willing to partner with you na kuwa support kwa njia yoyote ile ambayo inawezekana. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuyuma kesowani tuke ukamba utalo munene wa manyiwa alamena inengo ni wa na inengo sio kukima ukuta mamina masomo ma sekondari kituminiki serikali ya kaunti ya Masako ni adhana kuikia mawalanyo mailu na kuikithia kana amanyiwa alamena inengo mamina skulu makaendea na unoa inengo sio na kuyaka ki ukwati une kuyanana na munini wa governor kaunti ni ya Masako Francis Mwangangi ula wanene ya SSO ya kuvingwa mawalanyo mamadhau wini na kusonga maskulu ya sekondari ile mbetani ya umeloni wa sua alama tuwa iwe skulu ni wa sekondari wa Katoloni na ke Dani Mwongela ni wavikavo na tutumia ilivote. Skulu ni wa sekondari wa Katoloni. Munini wa gavana na kavindani kala wavika isisoni ya kuvingwa mawana ni mama dhau kwa skulu ila si ile mbetani ya umeloni wa sua ni wombula kana utalo munene wa manyiwa alamena inengo ni wa itinaomina masomo mona kuika mutiani wa KCSE undula wa ilisekana yusilikali ya kaunti ya Masako ni kuendea na kuikia mawalino meaneu makuikithe kana amanyiwa sumaina na inengo sione siendea na kuewa na ivindani ukita kuitha matona kuinenga ukwati. Sina talent taino na ona mesa umaskulu weze ya pu ne musiwo ne popa wende ya develop talent and not only developing talent to record if you mweka okay anoitewe nationally noitewe internationally no yethia na siana sitwezi okelela and not only even in Machakos or within the region Machawood can cater for from within and even nationally. It is an institution that the country can make good use of. We could make sure siana isiwe sia thiku na sia thi comfortable. Ona siana ila si usinda ba umonde governor andumete no yumbe kana siana ila si akuma county ya Masako no diocese ndo kana azio si Mombasa ithi comfortably. Uneni wake nduko watomba uni avisa munene wa kuikithia wailu wa kisomo Simon Maina ulana kiombula kana serikali ya kati na yono kuendea na kuikia kithito kuikithia kana mawoni no tala ni maendea nikenda kwa inengo na ivindani ukite kwitha matuna utangi amwika kumana na itindo mbathe na kulikanda wani sia umila. Sometimes back the ministry came up with some regional talent or some academies and they are there. So the government is on top of things and going forward we'll be able to nurture those talents
so that they don't go to the down the drain. So we want to thank the government that are going forward will be able to nurture those talents. And most of these boys and girls that you have seen even on our mainstream media, they have been nurtured through the national drama festivals, other ways. So when they come here and they showcase their talents, we are able to follow them and to nurture the same, because we have teachers, we have drama directors, and they are able to follow them to ensure that these students are well nurtured and they are able to grow their talents. Maona ni ama vani utaiwa kwa midna ina wala skulu siki vodogani sida yonania inengo sio kwa wini kuika madhao kusunga kati wa maundu wangi. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumva skulu ni wa sekondari wa Katoloni, kauntini ya Masako. Tulikendo nyo tuone maundu maili hata mathoa mama leo kivathokanio no maendelea na kuvinduka kuicha na kuituka sokoni wao wataka untini ya Makueni bala nasio ndevi siangali siende na kungai ya kumana na wambatu wa mauta muthemba wa petro kale buchalo wa mutunga uka Theiwa siendo vamo siene wa wote na masoko mamo ithiluko ni wende na uvinduka na muno munomba maleu makiamba cha mathoa mbemba kinga yana kuvicha kilo silingi miongo mwonza ikunia ya kilo yana ikithogiwa kati wa silingi lithanthatu na maana 5 na silingi limwonza na kwa ivinda lingi mboso muthemba wa kathika ne ya vicha kilo maana ili ikunia ya kilo yana ikithogiwa kati wa silingi 19 na silingi ngili miongo ili isino yonse vendini wa mboso ya nyayo na ile ngai na kuvicha kilo kimwe yana na miongo mwonza ndengu nayo ikivicha kilo yana na miongo thanthatu tima leuma mbambe umambatite tho meo moka indi na ciomboka ni ciende no ngai ya undu kuchete inana kilo ikikithogwa kati wa silingi miongo mwonza na silingi yana yemwe maluma kavicha kilo silingi miongo 8 kitongo nacho kikithogwa veiwa silingi miongo 8 kwa kilo ndukane veiwa kila kindu wionekana o ngaiye ngalikone ya gasi ene nthi maitelete na wikwatyo munini kana gasi ile na thanitwe ni serikali ni kuvika nundu kwa uyu mutungi ula munini wa kilo 3 withoiwa kati wa silingi 1.3 na silingi 1.8 nayo mutungi ula munini ukithina tho wa silingi 2.3 na silingi 2.8 theiwa siendo no twana kuvinduka na kung'aya mbe ikilikana kana vena hivyo vya maandamano musiene wa Ilovi na vala tandi vya inge mauma cia siendo sio Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Dono kumava kaunti ya Makueni. Ni muvya kale bukondo wa kiu na ende nena kwa mbo sisi ya moto manimenyu nondo naona mema inge muno kwa nenda umatende ya aki ndana kumala yoke di Fanista masitwa ma Facebook ya watching live nikiwa home pamoja, lakini maandamano haya hayatusaidii sisi kama wananchi but yanasababisha uharibifu wa mali ya mwenye nchi na ukosefu wa amani. Na ende na keongi akasia ati watching every Monday is a holiday. Okay, uswe asia kila kwa mbelele anesi koko eta wa kaya ra motolane siningale kwa Facebook na ke Kaloki John yase aume menwa mana vayu mwanya wo vamweni ova ekotha tangai watching live na ende ndisi angale kwa YouTube ve mundu ukwasia Gachagua anaisie nuko minana na Raila ono eta wa malu ngoi nene yasio na kema hukumu TV school ya maisha vake tuitwe vamwe ni muvea mahukumu tuke ngaleko ya ile itatu kenda imwe 5 uno yasia mwatinda ata ERASTUS twatina nesa ningiresi mumo kuma ikalioni Raila aikane na kumuvuthia musumbe witu kwani kila ivinda akenda esufwe kwani kowewu na kone Ruto tawe Uhuru na nondo ithieni twese Raila enda handshake Azimio ikale opposition na maituliza enende ni moma ile kwithwa maila lamika lakini ti Azimio onamo alame kuandamana
atumia ndeto tenzi oba siana situ nisio ikumia nondo siana ngio evinda ya kusoma naona motumani mema inge ni ando soma mavutho nikenda tumine maandamano asu ni maseo Ruto amanye enendi menanza maandamano asu maona nya Raila ni mwakiwa kote ya vasa na Ruto alia kuthesya ngarama ya maisha maandamano maende ya miaka 5 ni Cosmas Wambua na ongea kasi ya Raila Kalonzo na Karua memande ya mavumo Ruto aisumbe kasiendo inatesa wa una yende ndesa kuvika State House kwou maandamano nginya 2032 ni Joshua Ngalikosia Masako motumani yangi twasi atatu maandamano ni maili interview usunda nawe teta wata ongea si ERASTUS ne bros kuma kitanga mua maandamano ti maseo maete wasio kwou ateima azimio Mauvoo siemao okay na yende ngole teke thoku yomosio yene mosio uswa azimio ni utumanu ithie tuenda maendeo ni Mr. Shoti na yende niende na kuminukilia motumani na wa mudhiyu eta wa elema mudhia Kevin Mwema maisha ni momo muno maandamano maende na yende wa mudhia Mutongo TV Raila sawa aende na kutetea mwene ni striker kuma kwa maura na yende motumani ndi somi na ane maingi nombetikile tufike vau kadhandi na soma wa kunundekea nondo mautumani maingi ende na kumatuma saa 3:30 ndeni wa Vilingi unge wa Mauvoo nguka na Mauvoo mbeange na ndio somea mautumani maku ta we mwene ndi nondo woni waku nitunengete ndaiya na tethewa niwe Teresia mwende kwa lula Mauvoo kwanzia ya meko nitawe ERASTUS kithuku wa NZOMO kwa oyu ni utia moko ni make Veronica Siombua mwitu wawili ndeni wa kilungu kimwanya na ndagitali ndenya kwa oyu tiwanesa